Dajte ljudi, dobrodošli u novi klip. I danas ćemo da igramo Nebulous. Danas nećemo igrati nogomet, nećemo igrati FIFA Classic, CTF, nego ćemo igrati obično FIFA, Europa, server, Mahe mod će biti uključen i idemo sa ljudima da igramo. I neću Ronaldo. Ja sam bacio skin Ronalda, ali nešto loše se vidi. Tako, neću uzeti, što je ovo? Ja ću uzeti ovu Dragna, zna. I zvaću se, samo, nije, gaming, i idemo. Ja sam mislio da sam stavio FIFA vrijeme preforao, ali nisam stavio, samo smanjimo. I idemo, samo. I u ovoj epizodi moramo biti prvi. Posle 100 milijuna hiljada godina ja ću da budem prvi, možda. Uj, ne. Samo. Ja je. Opet nisam uspio. Vidi. Oj ne. Vidi ovog tam. Bubble Bulls. Nešto. Dobro je. Gost. Duh. Dođi vam. Pam. Pepe. Evo mu ga. Sad ćemo se da malo timujemo. Timujemo. Evo će trik split. Nisam uspio. Ja. Znao trik splita. Ja nisam uspio. Evo me. Pepe! Ne! Vidi ovog budale. Pa Pepe! Jaj, bože budale. On probačno ima. Čim sam trik split, on je mene pojao. Ništa on. Evo me. Sad ti imat sa mnom. Neće on opet. Ništa. A da bi stavio Ronaldo skin, on bi timao. Da skladimo da bi timao. Ali mi sad namjerno nećemo staviti Ronaldo skin, zato što malo mutna slika. Sad idemo. Ovo, 2 minute snimamo. Ne. Ovo kad uzmete ovaj štit, kad pocrveni možete se podijeliti na ovog i možete ga izgurat malo. Samo, ne. Gost. Vidi Pepe, sad si mrtav. Prepelcujena. Evo ga. Bubbles. Ne. Znamo youtubera. Engleski youtuber. Bježi od ovog. Vid koliki je, bože. Nažalost, nas čini nećemo biti prvi u ovoj epizode. Kako smo počeli, brate. Joj, nisam se dobro sad. Nisam htio da se podijem slučajno kliknu. Vidi ovo, bože. Sad će me pojesti čitavog. Ne! Ej. Ajde da ti imamo sa ovim. Samo ako bude htio. Evo ga čovjek. Ovaj zna može igrat. Duše. Neće da timuje. Vidi ovo. On misli da ću ga ja tu raditi. Dobro je. Šta je ovo? Znam. Ne. Opet sam se zeznuo. Ja sam ovaj put. Vidi opet. A mi sa botovima igra. Sad. Tak. Ne. Mahemo nećemo.
idemo, lako, tako. Što nema skinu? Neka, samo, neka, što je rekao. Vamo da skladimo da će biti prvi, ako bude dosta ovih lovi. A ne može se ovaj bot dijel, zato da sam stavio na lako. Ne, a može brzo da dođe do mene. Samo nivo 1, bože, a prošli put bio 49. Sad kad sam prijavljen bio na Facebooku, a sad nisam prijavljen, pa tako da sam sad tek level 1. Aj barem imam ove skinute skinove koje sam skinuo. Ako ne znate kako skinuti taj skin koji sam ja, pogledajte. Uđite u moj kanal pa gledajte samo pa ćete vidjeti kako napraviti intro i kako da ubaciš skin. Hej ljudi, ne mogu se snimati, 6 minuta snimamo. Ljudi, nadam da ste uživali i pozdrav! Lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentar obavezno i pozdrav!